wa Kiambu Kimani Wamatangi riu arauga ndekwenyenyo wira-ini wake wa gutungatira muingi ona thengia ambukirira cia kiuteti iria akoretwo agitungio ni gikundi kia ateti kuma kaunti-ini ino. Gavana uyu augite uu hindi igongona ria kunyagia mbembe na fataraitha itura-ini iria Magana Gatuanyaga gicigo-ini kia ubunge gia Thika toria Moses Ngige aratariria. Aikari a itura ria Magana Gatuanyaga Thika meyumiritie kiharo-ini gia thukuru wa muthingi wa Magana kwamukira mbegu cia mbembe, miungurwa ya makorofia na fataraitha hatari marihi kuma kuri thirikari ya Kiambu. Gavana Kimani Wamatangi akihuthira mweke uyu gukirira gikundi kimwe kia ateti a Kiambu kiria augite kina muoroto wa guthoga murutire wake wa wira no indi ndekwenyenyo. Ndomoria andu Agatuanyaga ni gavana uriku ungi muraigua kiaria handu uthuritwo ta Wamatangi miaka 3 wakite mathukuru ta maya 500 wakarikia muthenya wa mothe njakite mathukuru 512 toyo we haha na ngarikia kaunti ya Kiambu. Mathibitari ma guku ndirenda gukari ndimacokere nie mwenyewe twambiririe thibitari hala Gatuanyaga tuthiete munyu na komo tuhakikishe thibitari ucio wothe kou kwina thibitari urathio ni atumia na arume mundu agakoma akarigitwo akahorwo bica na akaheo dawa tuhamo andu itu eni. Wamatangi augite uu riria ngetheirwo ni thitango cia ungumania. MCA a Kiambu makiuria ruhonge rwa ucirithania kwaga kuingiria uteti thabari-ini ya gwetha kihoto. Nie ngwenda kwariria ruhonge rwito rwa judiciary ndemathaithana ndemere tafadhali msikubali tena kutumika kwa mambo ya siasa. Wacheni kutumika kwa mambo ya siasa. Mtu kama ni mchezaji kwa kiwanja ya siasa akichengwa akubali kwamba amechengwa ama namna gani? Muingi wa Gatuanyaga uria ugunikite na mbegu ici ukiuga ni kumahotithia kwa ndandura urimi wao na gikiro kinene na oho kuhurana na ng'aragu. Na nindacokia ngatho kwi Kimani Wamatangi ni kundeithia na fataraitha gaka na kamuwembe gaka. Riu ni nguhota guthi kurima na ni nguona mavuno. Ngai amuteithie muno na murathime. Indo ici ni ikundeithia na kuhanda gwikira fataraitha. Gavana atwekere maundu mega na tuhete nguruwe barabara ni arakagea hau njangu uguo ithio ni tuwe maenderewe namo. Niko na familia matunda ndio tunafurahia matunda. Kama ni fataraitha mbegu niongeza mazao. Ino ni ceceni ya Inoro TV Thika na ni njitagwo Moses Ngige.